Kalatibyan! Naimbag nga oras yung amin papagayam. Kit ita, at to'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kalatibyan! Oh, Ate Cecilia, padiguan kay ti adobo ababoy. Ay na, nagadumot tanday talanda. Una, tapno umdas asidaan nyo asa nga pamilya. Ado nga min tilinuto. Ay na, agyaman na ka. Katawatam nga rodin Ay katwan ah. Ay na, adamanan si Daan me. Ay thank you ah. Okay laang. Ala, isublim tulat tanday tamalukong ko Ay wan ah, ugasak pa sakbay nga isublek. Ne, nagbanglon dito si Daan, bakit? Ay na, wala kay. Impadigo ni Landa. Kukuha kami ng dito isang malukong asidana, na? Ay. Di mo bukudan day ta ah. Ado day ta. Pagbibingayan tayo. Ala, ipasidam latan dayta. Dayta natin ti si Daan ta, bakit? Ay madi ah. Oy, boying ah. No adda na ima sa si Daan, di mo bukbukudan. Nalawag. Saan lasi ka timangan? Wanan. Malakit din mangan tayo. Lakay. Hmm. Inton agsweldo ka. Hmm. Inakmat makitsenda. Tagumatangak man mo titinaimas asidaan. Agrenek tayon to nga agsida. Ay na, ay apo. Nagdagsin gaya ito yung imot ko. Nagadumot nga may tiginat-gatang ko. Ay, mapuno lakit di tayo ref me. Ipakumboy ko man langan. Oh, Cecilia, nakitsinda ka matgayam. Ay na, nagadumutan day taginatgatang mo. Nakumpun no day tadakkel asan dibag. Ay, kawan ah. Naggulping ako na. Tanarigat ag subli-subli dito'y tiyandaan. Una, ay ngam siya, umayak la gumatang iti bagas me. Taawan mo tin maisaang me. Alang nga raw, panawan kan dito ya. Tainak ijay paggatangan iti bagas. Ay, huwan ah. Bananak yo. Nakita man anak itiyandaan. Hanggang, nung kaapatigwas iti karne. Naglalaingan nan ngay. Lakay, nakalutong akon. Ingkayabanan na giti anak ta, tabangan tayon. Wen, bakit? Agori ka. Di mo ka di padiguan dalanda. Saanan? Si Daan tayo kit din. Ne, apay ngay. Padiguan mo't para manam di talinutom. Saanan? Nunatan kumati si Da tayo, iso, padigwa. Kanawin na kamot apadiguan iti karne. Uray man. Sa nabali tadyak mo't daw-dawatan. Itid naman. Maditikas ta bakit? Padiguan mo't ta kasta kayo lakit nga rod, nyagpipin na digo. Uray man. Ala, yung kakat ayaman dagiti ubing, tamangan tayon. Ne, apay ngay. Di ka nagluto iti karne? Urayin sagpamula ko iti nateng. Ay, urayot nga rod apadigwan nakita ni Cecilia iti sidaenda. Amok akar ni ita ti sidaenda. Awan mo't mauray ko. Kaano pa'y mat pinadiguan na ka iti karne? Ha? Awan mat ti malagip ko pinadiguan na ka iti karne. Pasig mat anatang tipadpadigunakan ka. Ha? Ne, unan niya. Ala, agluto ka iti karne. Nakitsinda ka nga rod iti naimas asidain. Di pasangwan na kami mat iti naimas. Alawan, mabiit lang nga rod, tamangi prito ak iti pork chop. Anya, itad mo kanyak dagiti akaws ti ubing landa? Wenlita, ta saanen nga umanay ka dagiti anak ko dagita. Nagpipintas na pa'y lang, Mat. Ngamapay nga ipadawat mo. Ala, kit din. Para ka dagiti anak mo. Itad ko kumakin ni Cecilia. Sanang, si kalatan ti pang tadak. Agyamanak nga rod Isupay nga isuot dagiti anak ko. Una, nangruna dagiti bestida. Nagpipintas pa'y la dagita. Naumang aminan tay anak ko iti bestida. Ti kayat na ita kat pantalon. Iso nga ingatanga ka. Sige. Agyamanak nga rod landa. Una, inted ko amin kinilita dagiti kawas dagiti anak ko nagpas si tanda. Sayang mat no ibaleng ko. Kat nasaya at
Ay, itad ko kumakin ni Cecilia ngam. Sanang, di na matlaam mo ti agsupapak. Anya, di na mo ti agsupapak. Katuan, nana. Kanayon ko apadigwan iti sidaan. Natang, kan oray karne. Ngam siyak, di nakpay padigwan mat iti karne. Nga oray iti maminsan lang. Ha? Iti naminsan, natang laang tilinutok asidaan me. Gaputanam namaak apadigwan nak ni Cecilia. Tanakitak nga main anak ityanda. Ngam ay na, agur urayak lakit din iti ipadiguna anaimas. Ngam awan mag, Anya? iso ang masurunak. Padpadigwak mat iti karne. Ngam siyak, di nakpay mapadigwan mat iti karne. Apay nga men, amang namnama ka, apadigwan na kamot iti karnay. Una, tapadpadigwak nga rod iti karne. Di kasta kumamat taramidan na. Kunana iti pagsasao, anya. Numangted ka, di ka mang namnama iti supapak na. Ha? Saan na kamot apilpilitin amang padigokan kwa na iti karnay? Ha? Si kamot ti agdisnudo iti kasta nga aramidam. Di namot kidkidawan kan ka saan aya. Ngarod, saan ka amang namnama iti supapak na? Iti kasta, at ado pa'y abindisyon ti sumangbay kan ka. Kasta dayta, landa. Ha? Ay, no kastam laeng, mang parnuay ka iti apayo adwa. Kwa? Saan kan nga agpadigo? No mang namnama kamot lang iti supapak na. Tamad iti kasta. Aramid ti awan manak, nakem na ti kasta. Nalabos kayo mo't nana. Pudno ti kunak. Saan kan nga agpadigo iti karubam? Tas saan mo't la si pupuso? Ti panangitid mo. Di ka ba sair iti imbagak Cecilia? Apay, imbagak aya nga may napatigwan nak ni Landa. Saan akasta? Ti aramidem ket amirisem nga min ati imbagak. Wen amok nana. Tadamot panunot ko. Mawatak Wan, maawatam. Ngam di mo kayat nga aramidan. Ngamin, imot ka. Ha? Ammo mapanunutan dayta. Ngam di mo la kayat nga aramidan. Gaputa, imot ka atao, Cecilia. Ne, apay ka dakas tatibagbagam nana. Adakan ka no tagidaksam. Ngam siyak, kayat ko laang ti makatulong. Imbagakan ka day tabanag, tapno ammom ton ti aramidam, inton sumarunaw. Ano maikan ka? Rumbang matang ammom ti mangtad. Anya? Kastala ti biag, Cecilia. No maikan ka, rumbang laang amangtad kan tumet, kasjay. Kwa? Kasta ti aramidam, tapno awan ti gumurgurakan ka. Ala, yig mo nga rudan tay gatgatangak aso ka. Tay nakagluto, nana. Sige, mabiit laang. Sayang laang ti oras ko ditoy. Manaktak kayo. Ato iti suka. Ay katnudanggam ti balakad ko, nasaya at launay. Ngam no saan, at dalatdakan ka, landa. Lita, pautangan nakman iti sangaribaw. Tada pangaramatak ita. Bayadak to inton agsweldo nila kay ko. Kwa, pasensyakan landa. Ngamin, nagsweldo nila kay ko, ngam imbayad mi iti utang mi. Sangaribo la dyan at da, ngam para iti bagas mi. Ala ka din, Lita. Bayadak to mo lang. Awan at talaga ti maipautang ko ken ka. Sorry, Lita. Imot ka mat gayam. Awan pa'y utang mo anaimbag anakam. Ha? Nakautang akan ka iti naimbag anakam, landa? Inikan ka ide iti agkakapintas akawas dagiti anak mo. Ita, di mo amo tagsupapak? Anya? Ita tasyak matag kasapulan. Amunak kumamat at tulungan Imbagak matan kan ka ti rason. Ngam no dagiti inted mo akawas ti ubing ti makagapo a pagsawan nak iti kasta. Mabit lang tay nakalaan. Sana bali, tasan pa'y mata na aramat. Ha? Orayam tay nakalaan, tay sublikan ka. Kukwam laang!
Oh, apay deta supot, landa. Insubli kanyak ni Lita. Dagiti inted ko akawas ti ubing. Ah? Apay nga insubli na? Insinger ko ngamin dagito'y kan ko ana. Gapo ta dinak pautangan iti sangaribo. Anya? Siyak jay tao ama nagtulong. Ngam no siyak tagkasapulan, awan pa'y makatulong kanyak. Daytan di ibagbagakan kalanda. Maditikas ta nga ugalim. Hoy, di kan agi padawat pa iti ano anya ladita na. No isingir mong tumat lang. Masurunak nga rod. Imbagak mo't abayadak to inton agsweldo ka. Ngam di nalakit din kayat. Kat, at damat siguro pangaramatan na iti kwartaa. Kan may isa. Saan mat anas kan una iti pangaramatam ko may iti sangaribo. Taidown mo matlang iti hulugam nga alam. Oray man, kasanon ngay no may itan di aglaklako iti hulugan. Di awan pang down ka. Ibabawi mo dya order mo ahulugan. Adula amin dayta. Ay saan na? Basta, irimidyok ti pang down ka. Mala, makamu ka. Wow! Naimas na italinuto masidar na, Cecilia, bakit? At dapat ang mabisinak itinalangab ko. Wow! Adobo a karne ti bahaboy lakay. Ala, inkamot nga rod padigwan ni Landa, tapno maramanan natin lutom nga adobo. Saanan? Si daon tayo kit din. Maditikas ta bakit? Maditiimot. Tadi na kamot imutan ni Landa. Padigwan na kalata nga oray karne. Iso a padigwan mat Saan nga ro daon? May mayat matlang dahil naragsak kayong agkaaruba, bakit? Amom, ada nang nagko chismis, may papankan ka. Ah? Naimot ka kano. Di mo pa yamuti agsupapak. Anya? Iso ano at damat na ipadigom, di padigwam mat ni Landa iti karne. Ta iso matir aramida na sana ya. Noon niya ti itad na kin ka, supapakam mat. Bakit? Ngam di mat kahit asawan, apilitam ti mangtad nga uray awan maitad mo. May mayat mat lang daytay amom ti makibagay iti kaarubam. Iti kasta, maliklikan ti apa. Oh, adto'y landa. Paramanan ka iti linuto kasi daon. Naimas dayta. Adobo a karnit baboy. Ha? Itaman pa'y, Cecilia. Wen, kayat kamot a paramanan. Oh, awatan mo na. Ay, sige nasayaat mat. Rumbang apadigwan nak takanayon kamot idi apadigwan iti karne. Wen landa. Nulakit di tada maipadigok, paramanan kalata. Takasta ti agkakaaruba. Agpipin na digo. Oh, itaman pa ya pinadigwan na ka ni Cecilia iti karne. Ado siguro ti linuto na. Rumbang laong takanayon kumot idi apadigwan. Iso nga ita, nakaamiri siguro. Ti agkaruba, agpinadigo. Nga may mayat kumano di ka mang namnama apadigwan da kamait. Gapot a pinadigwam ida, tama di ti kasta. No siya, kanayon ko ida apadigwan. Ngam di damat agpadigo, no karni ti sidaon da. Numangted ka, di ka mang namnama iti supapak na bakit. Nagpadigo ka, di ka mang namnama apadigwan da kamait. Takababayan ti kastang haramid. Agpadigo ka, nagtaod di takaunggam. Sangket nga agururay ka iti supapak na. Lita, alaam dagito'y kawas ti ubing. Isublikan ka, painsublimot ngamin kanya. Ay saanan? Ang mga nuutang ko pa yan na imbaga na akong dayta. Diyak kayat nga awatan dayta. Alaam latan, Lita. Diyak mo't pasupapakan dayta. Sigurado ka? Amom nga min landa. Nagalas ti ugalim. Mangted ka. Ita pagbalinam nga utang ko na imbaga na akam. Saan itan? Nakaamiris ako. Isungarod nga itad kumanin kan kadagito'y akawas ti ubing. Gaputa nakaamiris ako. Diakon agkid daw kan ka iti supapak na. Diak pasukatan kan kadagito'y abadbado. Iti uray anya. Itad ko kan ka asi pupuso. Oh, adto'y Cecilia, padigwan ka iti kukod ti baboy. Inlaok ko iti white beans. Idisok iti lamisaan nyo, Ha? Naimas da ito'y.
Sapay padigwan ka kumamat iti karnit baka. Bulalo. Ay, kat naimas Ay na. Ay, uwin gayam. Sorry Ngamin, nagalas ti ugali. Kanayon nak apadigwan iti karne. Ang pulos, adi ka pinadigwan no karne ti si daon me. Uray siyak, sorry mat Ngamin, nang namnama aklatan iti supapak ti ipadpadigukken ka. Ngam saan gayam ama iparbeng ti kasjay. Ay, unayin ti panunot ko. Kaslaak ubing. Oray syakmat Iso sorry manan Agpin na diguta. Tagkaruba talaket nga rod. Angam no awan, di pasensya. Ay katuwan no adda pagyamanan. Ngam no awan, pasensya. Landa. Titan gagayem tinaggibusan ti may sapay at pakasalitan tayo anaadaw iti pagsasaw akunana. Numangted ka, di ka mang namnama iti supapak na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, ken iti mat direksyon, Teresa Calay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay!